gelak betul ramping maka dia nigi tahu nase ini hadis Nabi nigi mangkoma Ramadana nigi tatungi ular ramalang gufira lahu imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi maka nak dampungi dosa tak Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu, maka dari andai geruta Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya innama summiya Ramadan ritallai ular ramalang ifakang kangat ki ular ramalang yanaritu li annahu yarmudu dzunub yanaritu ilollo dosairi fuang Allah Subhanahu wa taala maka itu fanritata batuanna iyewe ilollo dosai ayahrikuha bil amalin solihah itu ni dosai rilalenna watakaleta nasabab pakasiwiyata pisesena fuang Allah Subhanahu wa taala maka betuangi makada nigi tahu tuli makasiwiyah penek nege makasiwiyah rilalenna ular ramalang penek natunutuiri tu dosana rilalenna watakalena. Jadi kita nih Bapak Ibu, nariku angka tahu di nama kasiwian atau makura-kurangi pak kasiwianna, makura-kura itu nu dosai rilalenna watakaleta.